Dagiti tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrobwata kon lakay. Ay nabaw, kasta ti kawas mo ang makimiting. Wun lakay. Adda ka di parikot. Panagkunam ka di kat may bagay ken ka ti kasta kawas mo. Ha? Agkita ka ti sabali abadom dita, tagpulis ka. Nakababain ti kasta kawas mo. Awan mo't makitak ama di iti badok. T-shirt kan islaks laang matiin suot ko lakay. Basta, agpulis ka. Diyan kumadisin ti akita na. Saan mo't a-revealing ti kawas ko lakay? Saan nga rod ang makaayayo iti mata? Anya? Awanon ti ado asaw. Agpulis ka kit din. Anyan tulangan ti panunutan da iti kalugaran tayo. No kasta ti kawas mo arumwar. Ang mga no panunutan da abaybayan ka. Alawanan, agpilisan, tapno awan ti ado asaom. Ang mga no, saan apagayatan ti Diyos ti kasta akawas mo? Kunam tumanan kanya, nga oray presentable mo tin suot ko. Ay nawaw, apay akasta ti kawas mo, Mari Cristi? Oh, apay ka di mare. Nagbara ti panawon, ngam naka-jacket kakit din iti napuskol. Isumat nga rod ti kayat nilakay ko mare. Ay una yan day tang asawam. Ang mga no inraman naman ng ti Diyos. Ay, dandani mare. Ay, jak amo no relihiyoso nga agpaiso. Wano ar-aramatan na laang tinagan ti Diyos tapno kasla iso ti kangangatuan kan kalalaingan. Ay, jak man amo iti asawak mare. Ado ti amamok a relihiyoso ngam saan damot akasta. Saan daan nakalaslastog nga agsasao. Naku nampay mare. Nilakay ko laang mantikas jay. Kayat na kano nga ibingay ti sao ti Diyos. Ngam, hay, jak amo mare. Ituloy tanto ti agistorya kalpasan ti meeting tayo, Mare. Agrubwa takit din tapno saan ta amaladaw. Ginatang magayam ti anak yu ti daga nga ilaklako da ije amyanan, tatarino. Uy, nakaw. Ken madama nga agpatpatakder da iti balay da ijay. Wen nga rod, nakitak tipos ni Miriam iti Facebook. Ay, impos na gayam. Wen tata, kamaudyanan na, nagbunga mattendag iti sakripisyo na. Ado, matinagdalanan na, sakbay ang nagatang na dayjay adaga. Wen nga rod tata, da kaminto ti sumaruno. Iparinubit mi mat ti balay mi. Ay, wala. Palawain nyo pa'y Kastamat lang ti plano mi tata. Anya nga minan ti gatangan nyo? Sardinas kuma. Makasilsida akmutan iti sardinas. Anya abranti kayat yo tata. Konformidad. Agpapadamot lang amin na sardinas. Apay kanumat akasto iti ipupos ti putot ni Tata Reno. Ay nawaw, anya ti impos na aya. Ti palay ngay patpatakder da ah. Ay katbay ta ipos da, kukwada nga rod. Apay, masapol ka di nga ipos da amin. Apay akas tamanin ti panagsasaom. May parbang nga ti kasjay. Pagayatan ka di ti Diyos ti kasjay. Iraman mo man ngaminan ti Diyos. Sa bagay, anya nga minti amura kita, kat di damat agbasbasa iti Biblia. No agsasao ka, kasla si ka ti kangatuan. Pagayatan nga tamat ti Diyos ti kasta nga ramid mo, ha? Basta siya, amok ti Diyos, may saak ang namatay. No umapal ka, di mo iraman ti Diyos. Self-righteous kamat amaysa. Tidamag ko kat adda kanupay mo't balance ni Miriam, tata. Wait, punaw, tinadamag mo, Alex. Apay nga raw, damasapol nga ipos na iti Facebook, no saan mo't gaya ma-fully paid. Di ka maawatan, baro. Sana may parbeng ti kasi nga aramid, tata. Sana may parbeng, ta sana pagayatan ti Diyos, kasta ka day. Amuyo mo't lagayam. Apaya di yung bagbagaan ti anak yaw. Asino ka kuma amang ibaga iti kasta. Mamaati akmat iti Diyos.
Ngam saan kung ipanpanakil day ta? Saan ka nga okuman ti padak a tao? Di yo amo ti lawlawatin nyo, tata. Saan tayo nga iraman ti Diyos kanagiti kilaw nga aramid tayaw? Diyak man amo ka na kayo? Na kayo lang arudan ti matultulungan tapno saan kayo amayaw-awan? Kasta kayo pa'y mag... Anya tinagsaritaan nyo iti dayjay nga Alex, Tata Rino? Nagadumanin ay ti bagbagana. Apay kanumanan? Isukin kwa na ti dagaken balay nga ipatpatakder ti anak kao. Ay nawaw, kasano nga issue? Saan apagayatan ti Diyos kung kuna namanan, Tata? Amumon ah. Ay nawaw, no agsasa umot day tatao. Madlaw asaan anaragsak kadagiti naragpat ti pada na atao. Di kayat na siguro akat iso ti bida. Pudno launay day tatata, usaran na pay ti Diyos. Aramidin na ti amin tapno iso ti istaring. Maring agnakam kumamit din ah. Maasarak mo't ngamin iti panagsasao na numaminsan, takunam na nasinaw. Namate iti kunana, ngam nakalaslastog nga agsasao. No para kanya kat peke dayjay nga Alex, Tata. Saan akas di ti adda iti Biblia? Saan akas di ti aramid ti pudno anamati? Si kamanod ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Apay ka naman ang nanang. When ta feeling superior ka kano ngagsasaw. Ay nawaw, asino tinawibaga? Isuda. Anya, dakas ka di aya ti mangibingla iti sao ti Diyos ita apanawan. Saan matkit di adakas? Ngam no sobraan mat ti agsaw. Sa bali matan asaritaan na ita anak ko. Di dala kayat ti makorektar na kita at tao. Awan ti karbengam amang ukom iti padam a tao anak ko. Aramidag lang mo ti amok ahostaw na nang. Saan nyo kumamat na tagidak senday ta ah? Na, apayakas ta ti kawas mo lenay. Adda ka di parikot, Alex? Ti paldam ti parikot. Naimbag man tayo manugot nila kayo mo akas ta ti isuot mo. Ay nawaw, awan mo makita ama di iti kawas ko. Doon na mati kakas kanya. Maawatam ti kayat ko asawin. Ni level mat ti paldak. Saan mat a revealing? Ay, awan mo. Kasi kamot, no palubusan na kanila kayo mo. No istrikto ka launay kini bakit mo, di na kam iramraman kan lakay ko. Sa bagay, anya ko matiam mo nila kayo mo, may papaniti sa uti Diyos. Saan aga po tagul ulimak kami laang, kat saan kami anamati iti Diyos. Saan kami laang ngamin akas kang kaanalastog nga agsasao, kan usaran na laang tinagan ti Diyos. Ay nalay agbasa ka man iti Biblia, tapno ammom ti tangtang abon. Manggag ijay balay tinagsaritaan nyo kan Alex, Lenny. Wen ata nakapigpig sa mga minti sa una dayjay tata. Ay, pagparikotan na lang amin ay. Ammumot dayjay lalaki, relihiyoso ko no. Kasjay ay ati aramid ti namatay, pakibiyangan na amin. No nadalawos ti intensyon na, ibaga na itinasayaat ka na tayaw. Di na mapanunot day taa tati amuna kat isu ti kalalaingan, isu ti kangangatuan. Pagbalinin na tayo payan nga anya. Isu akatawaan ti daduma akalugaran tayo ti ibagbagana, ta sinubraan na ngamin. No agsasao kasla na dalos, no ukuman na ti pada na atao, kasla perpekto. Sapay la ko maata maamiris na mutan lagi tabindot na. Amo mare, maasarak launa yun kanilakay mo. Apay nila kay kumare. Kunamlan asino akangatuan no agsasao. Agraman biag mi kinilakay ko kat pakibiyangan na. Pagparikutan na laamin abanag. Anya? Nakita na ti kawas ko iti na minsan. Kat nagado ti sa una. Kat presentabli mat ti kawas ko iti dayjay nga aldaw. Kagurgura ti Diyos ti kasta. Kuna namanan mare. Kaslakas jay matlaangan na amare. Ay na talaga amang ibabain day tanga asawa. Ipagarup na a perpekto. Wen nga rod mare. Pagbalinenda kami matan nga anya iti kas di apa nagsasauna. Kas kang kwa na, namati kami mat iti Diyos. Ay, sabali nga rod mo ti ugali day jay mare. Siyak pa yun ti agmain iti kasta nga aramid na. Saan amasapol apakibiyangam ti biyag ti padam a tao si ka Alex? Pakibiyangan? Saan ba't ah?
Saan lang ang ani Marilyn iti nangaramidam iti kasjay? Kaaduan ka dagiti kalugaran tayo, kat ado ti reklamo dakan ka. Saan lang kami na namati da kita, iso akasta. Ni da maawatan ti ibagbagak. Ay nawaw, pag ko naamit asaan da na mati. Madlaw mat iti garaw da. Naa, di mo ammo tilaw-lawatam, Alex. Amok ti ibagbaga kanya. Ibingbingay ko lang tinaadal ko kadakwada. Ngam di damot kayat ti dumngag. Kasano kumaapat dyan da ka, kat kastama nga rod tiwagas mo. Nalastog ka no, agsasao ka. Pagan ano da kumaadenggan nga itinalastog akaskan ka. Siyak pa'y gayam tinalastog. Wen ata di mo amo ti pagluglugaram. Mangibabain ka launay mo't. Panagkunam ka di, kat maragsakan ti Diyos kan ka, no kasta ti aramid mo. Sa di daw ti papanam Renaw, kabsat. Itayan ti anak ko ijay amyanan, kapsaat. Nalpasan ti balay da. Wain, nalpasan. Kano nga rod nga iti house blessing. Awan pa'y mat nadakamat da. Saan ko pa'y idi anak kasarita, ta addada pa'y lang iji simpaan. Mayat day ta. Naragsak ti biyag no adda Diyos iti biyag tayo. Pudno launay tanakunam. Aywan gayam, magbagaan man jay anak mo kapsat. Apay ni Alex. Una ta self-righteous might. Kanayon na nga ibaga ang namatay. Ng basura mo tirumrumor, kingiwat na. No apay nga may napagparikotan na amin ang makita na. Agbalbaliw ka man, Alex. Anya? No kayat mo nga ibingay ti sao ti Diyos iti pada matao. Aramidum day ta, babaen iti nasaya at awagas. Di ka agsao akas lasika ti kangatuan ta nakababain. Nagipulong daman siguro kada kayon. Pudnumat nga min ti bagbagada may papanken ka. Dakas gaya man ti mangibinglay iti sao ti Diyos. Italangan amuak Saan adakas no kayat mo nga ibinglay ti sao ti Diyos iti pada matao. Ngam di mo nga min sobraan na. Di ka agbalin feeling perfecto. Kaaduan ka na iti kalugaran tayo kat non-believer na nang. Iso akas ta. Sakitin da no da may baga kadakwada. Ay talaga amakangag ka takam malima nga mintar aramidam. Agbalbaliw ka. Tapno saan da ka akatawaan ti padam a tao. Apay ko mga agsakit tinakam mo, kat pudno mo timbaga ni nanang. May sakamot, Christy. Ay nawaw, talaga ka di nga awan denggam asaw. Ipagarup mo akanayon asikati husto? Kasta tinamating nga ipanpanakkel mo? Agtal na ka mampay. Makaring-ring ka mo. Di mo kaya't amangag tibagbagak na amom akam mali ka. Pangasim man. No talaga kamitlaang, isurum ngamin babaan itinasaya at awagas. Di ka agsao akasla perfecto ka, takasano apatyanda ka, no kasta ti aramid mo. Kumam ti padam at taong. Adumanan ti impos ti anak yu ti Facebook na naton niya. Ay, talagang awan denggan na asaw. Maipapan iti Diyos mo ti bagbagana nana. Agkalintigan man ngaminan Kaya't yu abuyaan nana. Saan balasan ko? Nakababain lakit di ti kasta. Ibagayo ata agbasa man iti Biblia nana. Nangatulauna yung ti panakita na iti bagina. Kasla perpekto. Wun, bagbaga akto manun, numapanak ijay balayda. I-delete mo man dagiti in-post mo iti Facebook, Alex. Itian niya aga po, i-delete ko na nang. Aging ka dita, kat di mo amo no apayakas jay dagiti kalugaran tayo kan ka. Awan na mo kabasol ko niya. Ay na di ka man naging dadalaws. Amom no anya tinaramid mo adida na gustuan. Dayta pa nagsasaom ti parikot, Alex. Ay nawaw. Adda ginatang ko a Biblia para ken ka. Ha? Ay, ano kumamot na itananang? Agbasa ka manun. No adda ti di mo naawatan, agsaludsod ka. Tapno saan mo manen ama misinterpret dagiti mabasbasam dita. Anya? Mayat ti isom mo ita, Mari Christy. Tamano abulanan nga awan ti isyo nila kay kumare. Ayunan niya.
Awanan tinangag ko nga istorya maipapankang kwa na. Saan mo ten akong conformity pupos na iti Facebook, mare? Ay kat very good ano nagnakamutan mare. Sapay la ko mata, tuloy-tuloyan da ito'y, mare. Agbain mat siguron mare. Talaga nga masinson ti biyagyo tata Reno. Anyat ti kayat mo asawan, Alex. Nakitak tilugan nga impos ti putot yo. Gimatang dagayam tilugan da. Ay Wayne, narigat kami ti biyahe iti ayan da. Isa napilitan na gimatang da. Gusto tapno ada service da. Wayne, ada pakilugan na mapan makimisa. Saan kayo na mabannog ang magmag na, tata? Makadlawak Ha? Awan meten pinsawang mo negatibaw may papan itilugan da. Ha? Deserve da ta nagagat da, tata. Si kakadiday ta, Alex? Ni Tata Reno mat. Siyak na ito yan niya. Brand new Alex, tata. Ay nawaw! Kas namati, saan adakas no isuro tayo ti sao ti Diyos iti pada tayo a tao. Ngam kuma, ibingay tayo babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apa yang nakapulis ka manin, si Kanoy me? Ay, nawaw. Nalipatam ka di timbagakan kay di kalman. Anya timbaga maya? Adda meeting dagiti parents ije pagadalan ita. Kita ama, amangan lumabayagan kayo manin ni Jay. Unay kamutin la kay. Meeting nga rod day jay. Manong oras ti meeting nyo kaya? Depende iti pagsasaritaan me. Agrubat ka na. Siguraduam ang makaawig kayo kalpasan ti may isang oras. Anya? Alas 12 iti malam. Sakbay nga agalas 3 kat adda kayon dito balay. Ay, umuna yun ti kasta, Robin. Kaibagbagak laeng a meeting ti papanak. Alas 3 lang katawan kayo pa'y anagawid. Makita ma talaga. Ay nawaw, apay arimwar kayo, friend. Umuna kami nga agawid, friend. Ne, apay ngay. Agawid kayon kat saan pa'y analpas ti meeting? Agalas 3, friend. O kat, anya kumaita no alas 3. Agungot nila kay kuno alas 3, kat saan kami pa'y anagawid. Manan? Un, friend, sipod pa'y idi kat kasjayon. Tunggal adda papanak kat orasan na. Ay na yan. Amo na napatag ti pagmimitingan tayo ita. Ibagam tulatan no anya ti mapagmimitingan you, friend. O sige, mapanak tulangan ni Jibalayo, friend. Ay na, agyaman naklaunay, friend. Maala, umuna kami nga agawid iti anak ko. Sumarong mo kay tulatan. Ay nawaw, kunak man no ada meeting yu iji pagadalan ita noy may anak ko. Adang agpay sunanang. Kay, apay anagawid ka adagos no ada pay gayam meeting yaw. Tay sumot ti kayat ti anak yun, nanang. Adya, No sa anak nga agawid iti oras akayat ni Robin. Sigurado nga apaan nak nanang. Amangan no kabilang nakpikit di. sa dino ti ayanday ji arubin aya. Adda iti silid mi nanang. Nakaturong. Di isulat ta kuman tinapan nakimiting. Dayjay pa iti kunayo, nanang. Kasadot na dayjay ti makimiting. Kunak laki, di no binaliwan na ti kastang aramid na. Ay, saan mo, nanang?
Isulat tamad. Inton maminsan, di mo aramidon ti ibagbagana. Marmarwam day tao. Isu na laki di ti kanayon ang masursurot. Di mo ipalubos, noy may. At trabaho mita. Inalam ti balon mo. Wen, at dito'y bag ko. Nawan teramidam, agdalos ka dito'y balay ha. Di mo man panggapan ti makikaruba. Anya? Diyak kaya ti asawa ang makikakaaruba ta muna. Kutno dito'y balay laeng matiayan ko akanayon. Sa anak to pa'y ang makapasyar. Kasta ti mayat, noan niya timbagak, iso taramidam. Di kag patanggan tap nawan tiriri. Urayam laeng ang mapunuanak kan ka. Anyag ko ram? Ah? Ay, adda ayamot imbagak. Malagrubat kakit din, tapno di ka maladaw iti trabahom. Ang mga nusyak tumanin ti pabasulom, numaladaw ka. Ay na, pasensyakan ano, itala ang anak ka umayak, friend. Itala ang manen ngamin, anawaya anak. Okay lang, friend. Maawatak mo't. Kat, ti asawam nga strict daw. Adda trabaho na itang friend. Ay ka, mayat nga raw, ti timing ko atawan nila kay mo. Sigurado ako sila panakday jay, numakita na. Ninanang laeng ti kadwak dito'y balay. Ngumawan pagdanagang friend, tanasingpet ni nanang. Oh, anyang aminan, tinapagmimitingan nyo, idinapalabas anawas, friend. Adda ka nubayadan tayo, friend. Manan? Gimatang da ngamin iti printer, kat adda bayadan tayo asag fa 500. Agasam man dayta. Kasanumat ngamin kat nagngin ti printer aginatang da. Isumo lagayam Agmerienda kayo, pay. Ay nawaw, siya kuman ati nangirwar nanang. Okay la ang kanya. Si kaki dimot, noy may. Saan mo't anadagsin kay? Ay, sa kunti may dito'y balayo. Tadi ka ba't ngaminan mapmapan? Ito'y balay, Noime. Una, taam mo yumat nila kay ko tatang. Istrikto la unay. Ay, nawa. Aging gayta. Katwan, amin apapanak kat orasan na tatang. Ay, nalabos mo tanti kasta. No saan ko nga aramidan ti kayat na kat guraen na. Anya nga minti bagayo ay tatang. Kasangay ti ka na kami itong Sabado. Nag-text ka dito kapsat mo ka. Aywan, nag-text kanyak tatang. Eh, mapantayo Dagasanak to iti balay na. Sa anak mo't asigurado numapan kami tatang. Iti andyaga po, adi kay maban. Kaya saan matakanayon na chay? Noong tanak ngay nila kay ko tatang. Adi ipagkamta sumurot mo't kami. Uray ti katugangam no kayat na di mapantayo. Inton bigaten ti kasangay ti kaanakan talakay. Kanya ko maita. Nakadesisyon ka mo't siguron. Wen, saan ka sumurot ka na kayo? Anya? No kaya't yun, di mapan kayo. Saan mo tamay parit ti mapan? Pudno lakay? Saan ka nga agungat? Apay ko mga agungatak. Mapan kayo. Ngamdua nga oras ulang ijay Ay nawaw, umanay ayamot ti do nga oras lakay. Ay nawaw. Apay kit dinasaan kat mangan laang mataramidan nyo ijay. Sumurot kalat tangaminan Jacket, kunak lang arutan. Apay apilitin nakpay lang amin. Makaamu ka. Nagrigat kalakit din aya akasarsarita. Agawid kamin tatang. Apay nga agawid kayo kat adda pa'y timakan itong madamdama. Agmismis kol ngaminin nila kay ko tatang. Ay, baya ba? Taag miskul, aging ga kay kayat na. Apaan naktumanin no agawid kami tatang. Sino nga binti ng iba ka? Asan asumuro? Saan mo't ababalin at tikayat na kanayon ti masusuro? Tatang, Ay, agto ka kakit dita. Itala ang manin anaurnong tayo. Agkakarat ka pa'y gagawin. kasanungay no umay ni Robin dito ikat agis skandalo tatang. Eh, nawaw, umay lang at tada kami tagsarita. Sa anak ang mabutol, itasawa. Nilakay mo ti umawawag, friend. Iso nga agpay so friend. Jak amunoan niya ti ibagakan ko na. Ay nawaw,
Di mo't makaururay day ta lalaki. Ay, madanag anak nga rod, friend. Anyat orasan, kat saan kami pa'y ang kaawid. Ay na, relax ka laang, friend. Kasano ang makapag-relax da tao no kastoy lang, friend. Kita ang akit na nagsakti anak mo ama kaya ayam kadagiti kasinsin na. Ay, jak amo no anya ti aramidak, friend. Husto tinaibaga ni tatang mo, friend. Saan ang mabaling ti kayat nilakay mo akanayon ang masursurot. Nang runakat awan mo't dakes ngar aramidam. Anderan nakamutan. Awan pa'y ka di danoy, minanang. Awan da pay. Talaga mo ta? Ay nawaw. Di mo man apaan ng ti asawam no agawid da. Di na pa'y pagan ano asong batang ti awag ko. Ang mga nubisi da ijay ah. Ang mumat akaanakan nyo ti nag-birthday. Anyat orasan nanang. Ay na, masuruna ka talaga. No makaturturog ka, umunakan ang maturaw. Sa anak amaturog, aging gaasan o sumangpet na gitya-ginak. Urayat ti panagawid day jay anoy mi. Tabagbagak manan. Ay awan mon, Ruben! Naimbag man ta nalagi piyo pa'y lang ti agawid. Nabamban nugak lakay. Pangaasim tadinak manin pagsasawan. Anya ti nagtulagan ta, ah. Ay, makauma ka man, Robin. Kahit mo ti makaraman, ha? Kasta pa'y lang ti panagsungsungbat mo kanya. Kasi ka lang arudon ta dabaso na. Si kala ka na yun, ti masursurot. Ti ko nam kadikat awan ti panunot ko, ah? Ay, pangaasiyaw, tapagsaritaan nyo anasaya at tiparikot yaw. Saan ang masapul nga agpinpinukaw kayaw. Kasanaw no mangag ti anak yaw. Tangkan ulo mo't tamanugang yun, nanang. Hay, apaw, Rubin aya. Pugno man. Makitultulag. Intong kwan, di namot lang takdaran. Kano si ka ti agdisdesisyon. Makitultulag mo't nga ibagbagam dita. Anya mo nga tati mariknam no tunggal rumwar ka kat orasan da ka ni bakit mau. Awan aramidam ita. Abay ko ma. Mapan mo sukunan ti putot mo iya pagadalan. Abay asyak ti baon mo. Saan pa'y analpaster aramidak? Kantap no mapadasang matlang. Diwan. Day talaga ya. Itugot mo tapayong tapno saan kayo ang mainitan. 30 minutes lang nga. Anya? 1:30 ti oras ita. Sakbay nga agalas 2 kat adda kayon dito'y balay. Na. Abay nga orasan lak ngay. Ay nawaw, apay nga griri ka kat kastamot tar aramidam kanya. Naimbag man ta amom tinapnapanam. Siyempre ya. Siyak pa di ko na kayo nanang. Amok tararamida. Kahit anya tirik nam ita asikamat ti inorasan ni bakit mau. Ha? Nangagkot imbaga ni bakit mo kang kaitay kay. Sakbay nga agalas 2 ka adda kayon dito'y balay kuna namay. Normal lang. Day ta nanang. Sigurado ka. Ngon mo. Apay nga ron adandani saan ama i-drawing tilangam itay si mangpet kayo iti putot mau. Ay ka, banog ko lang. Aday dyan nanang. Nalakalang mo timang sukon kahit. Yun may isa. Saan mo't nga dayo ti pagadalan? Nilakay mo matiin baon mo anang sukon iti anak yo iti Martes, friend. Tapno mapadasan na mo ti maururasan no kasta nga addalakad na, friend. Isum lagayang magdardaras. Aya? One friend. Di nakpay samoten na iropaan gapo iti kadadaras na. Husto tapno am muna tirik na, friend. Agkalkaling utan pa yan. Isumanin ti ibaon ko ang makitsenda inton sumaruno. Umanugot nga ta, friend. Sigurado daytan. Ipariknak man mutken ko na, ti iparparik na kanya. Ay kauwan barang iso ti pagnakman na, tapno di nakaan-anderan, friend. Awan pay ni Ruben. Awan pa'y nanang. Ado ti impagatang mo kang kuana aya. Kasi iti sigod agat gatangak, nanang. Sigurado ama is-stress mo tenday jay no sa dino man ti ayan na ita. Di na nga rod sungsungbatan ti awag ko, nanang. Ang mga no adda pay laang iji palingki Mayat ti kasta tapno amuna no anya ti ipikto ti kasdeng aramiden na. Agyaman naklaonay, nanang. Tadiyo kanunungan ti aramid ti anak yo. Ay una, sa anak akas itidaduma akatugangan akon sintidor. Naggasa taklaonay, nanang. Gaputada kayo tinagbalin akatugang ha. Api nga itala ang anagawid ka. Ano? Imbaon na ka makitsinda.
Sa ito, salud-sudan tak no sa dino tinagapwak. Wala, ta-overtime ka mat. Ano ya? Ti saritaan ta ket sakbay nga agalas 11, adda ka kuman dito'y balay. Kita man no anya ti oras ita. Ado nga ron ti tao jay palingki bakit? Aya, Wen, urela agbibinang ga kami jay. Idi nakalugan akon. Traffic pay. kat anya tirik na ti makitsenda. Nalaka? Maaramid mo iti may nga oras laang, ah? Kumaano saan lang nga ado ti tao? Kuno sa anak ana traffic. Adda manen meeting ije pagadalan lakay. Ha, manay. Basa ti insend ni ma'am iti group chat mi. Oh. Meeting mo ta kanayon. Si kamot ti mapantap no mapadasang. Jak kayat. Ay nawaw. Apay ngay. Basta jak kayat. Si kalat na kami ng timapan. Apay ngay, baon nakpay lang. Nalakalaan kan ka. Saan ka di? No siyak namin timapan, ket jak amo no anya nga oras ang makaawi na. At least, no si ka ti makimiting ket may sa oras lang nga aramidem. Basta jak kayat di makimiting. Si kalat ng timapan. Agawid kay tulaangan numalpas ti meeting. Di nak orasan? Di mo ibagan no anya nga oras ti panagawid ko? Saanad? Basta agawid kay tulatan. Di kay agpakarabi unay. Tadelikado di tadalan. At damadlaw ko ita anoy may. Anya day tasaning? Saan ka mo nga agdardaras? Saanan, friend? Ay nawaw, nasaya at ano kasta. Saanan nga gungat nila kay Mau? Awan mo't imbaga na nga oras kanyak, friend. Basta ti ko na ket agawid kami tulatan numalpas ti meeting. Basta di kami kano agpakarabi ita delikadong. No kasta, nagbalbaliw gaya man nila kay mo, friend. Saan da ka mutin nga anderan? Sapay la kumaatag na nayo ng ti panagbalbaliw na, friend. Ay ka, naamiris namat siguro ti bidot na. Narigat nga ta, no tunggal rumwar ka, kat nila kay mo ti mangibaga, no anya nga oras ti panagawid mo. Kasla kontrolado na, no anya ti mapasamak. Ay, pudnot ako nam, friend. Narigat ti kasnyay. Awan ti tal na ti panunot. Kano daduma, di mo pa yan amo no anya ti unaem nga aramidan no kasjay ti asawam. Ay, nawaw! Saan adakas ti agbalin nga istrikto nga asawa? Ngam di mo sobraan. Taamangan no isupay ti pakadadaelan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbaga bigat mo pare dumain? Kastamad kang ka pare Rico. Aga sumamag day ta pare. May sa truck samot man ang tinatang tinapit yaw. Ay nawaw, saan mo ta pare? Sakit may ati presyo tinatang itang. Naranaan ba ng pare? Naimbag ka pa'y? Agmula kamot ngamin pare. Oray kaya't kaw. Awan mo't nga rod timulaak pare. Naimbagkin ka at nalawat idagang ay patawid dagin ka. Awan pagparikutan mo ka. Siga agad di mo't pare. Pudno mo't pare. Saan amasapol nga agabang ka? Saan akas kanyak? Awan apulos ti dagada na ng kintatang ko, mabalin ko amulaan. Mabalin mo't nga agabang ka pailaang pare. Kaya pare, isupay kiti gastos na ita. Basol da na ng kintatang, no apay nga aging gayta kit agmamahalas ha. Anya? Nakabaybayag kamot si Kadumeng,
Itay pa'y nga urayon ka. Pasensya kayo, nanang. Kinasarita nakpay kami ni Pare Rico. Ay nawaw, anya man ang timbaga day jari ikaw. Naimbag ka pa'y kun kuna naman. Apay ka no. Una, tada ka no ipatawid yung adaga kanyak. Sana kaskan ko na nga awan nam namaan na atawid. Anya, Basol da nanang kentatang, no apay ngagmamalasak ita. Una na pa'y ananang. ay una yan ti kasta kapanunutan na. No sadot ti may sa tao, talagang agmamalas. Anya nga rod tinamnamaan na kat saan mo nga rod nga aggagal. Yak man amoy ti dayja akalugaran tayo nanang. Sa bali mo ti kapanunutan na. Tawid ti sang kaibagana. Anya nga rod ti maaramidan da. Kat dakkel mo ti gastos ni Mari Flora idi na ospital nila kay na. Naimbag abigat yo, Auntie Flora. Kasta mo kang ka ay da ka anakan. Agtugaw ka ta agkapita pay. Nagkapi akon ije balay, Auntie. Umay ko lang ang saludsudan no matuloy ni Kasinsin Rico. Matuloy ijay. Matuloy ang maki-construction. Ururayan ngamin nila kay ko ije balay. No kasta, nakitulag gayam. Wen ka no, Auntie. Ngam di na matansong batan ti awag nila kay ko itay. Iso nga imaya ko na. Ada mo gayam nakitulagan na. Ngam no apay adi mo agreeng itinasapa. Riingan nyo man, Auntie. Tapno amumi no interesado nga tawon no saanan. Mabit lang nga raw tariingak ti kasinsin mo kaanakan. Rico! Rico! Oh, Rico! Inanang mag, disturbo ay ti pan natulog. Ada ni Aida ijay salas. Kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw, may papanitan niya nanang. Nakitulag ka kanumot ang maki-construction. Ay, ha, ayuwan. Kahit anya pay lang ter aramidam. Apay adi ka tumakder dita. Ibagayaw nga sa anak amapan. Ay nawaw. Makitultulag ka. Ita, ibagam asaan ka amapan. Iyaw awan mo tipadam ataaw. Abay nalakayat ang construction man. Awan tinala ka at trabaho, Rico. Kita am ni Dumeng. Agpatakdiran iti balay na. Si Kangay Mike. Basulyo ka ni tatang ah. Di nak ikumparay di dayja adumeng. Gameng, nalawat itawid na dayjay. Ta, basol mi pay gayam ita. Basulyaw, tawan mo't ipatawid yo agardinag. Tapno addamot pagkwartak. Limbag ni pari dumeng, tanalawat idaga iti dadakkel na. Di mo't imbaga keng ka, ana ilako ti dagamay, idi na ospital day di tatang mau. Oran niya pa iti bagbagayaw. Basulyo latta. Kumusta ka mutan, Mari Flora? Italaang manan anak ka umay ka. Maestresa nga ron, Mari Marta. Ay nawaw, anya launa iti paka-estresam. Di anak ko, amare. Da kami mutan aparintis na ti pabasulan na. Aywan, basulyo ka no apay nga agmamalas, Maray. Awan ngamin maipatawid mi adaga keng kwana. Wala, ngam saan mo't anasaya at ada kayo ti rason na. No awan maipatawid jo adaga, mabalin mo't nga agabang itimulaan. Tiyak amo no anyamat ti kapanunutan ti anak ko, Maray. Amo na mo't siguro ti may papan iti sakit day di tatang na. Amo na, Maray, ngam agbirok latta iti tawid. Sado na kiidin at idaddo mamaray. Madlaw mo ngamin adi na kayat ti agtrabaho. Ipaabang da Simeon ti talon da. No kayat mau, abangam day jay tamulaam. Oho, Ay nawaw, sayang day jay. Nalakalaang ti abang. Adapay da numnan. dak kayat na lang. Kunakman no kayat mo ti agarden. No gardinak dayjay. Isupay ja abang nga paggastusak. Kapag rugrugyam no ada ka si ti apaw kat agswerte ka, mabalin mo't agumatang ka iti bukod mo adaga. Dak kayat na lang. Awan pagbayad ko ita abang. Iso nga raw nga agmula ka. Dak kayat ti makautang. Kahit kastalata nga raw dan. Kasano ngay numatayak. Kasano kalaangan. Mayat ti kawas mo, pari Rico. Nagpasintro pari dumeng. At da ka no ti kaluklukat nga inuman iti sintro kahit. Ha? Ay, uwan. Inuman di ka lugaran tayo. Agpulas ka daing, tagkuyog tatamapanta. Ha?
Sana mabalin pare. Kas makita man, ado ti trabaho nga gururay. San adakas no ag-enjoy ka may turas ag paminsan pare. Tapno san at trabaho ka na yung ti sangsangwam. Pasensya kan pare ha. Ngam sa anak mahilig iti kakasta. Agtrabaho aklatan tapno saan asayang ti oras ko. Ay nawaw, san masayang ti oras mo no sumurot ka kanya-kanya? Sigalatan di mapan pare. Uran niya pa iti bagbagam. Sa anak ka sumurot ken ka. Okay, antakin ka na kita. Kita lang ha. Tasan anasaya at no trabaho ka na ayaw hindi ti panunot mo, paray. Sa dino tinagapwam, Rikaw. Ija sintro nga raw na nang. Talaga ka di akas na tibiyag akayat mau. Talaga nga awan arapaap mo para itibiyag mau. Awan mo't nga rin mamulaan na nang. Anya laki din na ya. Ado ti mamulaan dita no na diskarte ka laang. Saan ko mamad ka awan mo impatawid yung kinitatang kanya kadaga. No awan ti ipatawid mi adaga. Kasdamitan. Agsarot-sarot kamitan. Naimbagpay ti dagduma dita. Nalawat ti dagata. Ay naapaw. Nagrigat kalaki din ay akasarsarita. May busman ng tibagas takit awan pa'y ti kunam amakitang dan ka. Ni, nakasapsapa kayo mo't Auntie Flora. Sa dino ti papanan nyo. At kolekta akmanen iti scrap ata isupay nga ilakok kaanakan. Dandani maibusin ti bagas may kat awan manen ti maigatang. Ni Rico ngay ante. 5 atawunan ti napalabas ngam aging gaita. Awan lata mo nagbaliwan na. Da kami lataken angkel mo ti pabasulan na no apay akas deti nagbanagan na. Ay, una yan ni Kasinsin. Awan ano kastalaang. Anya ngay ti pagbanagan na. Jak ambaw kaanakan. No kayat yung ante. Saklatan ti pakitang danan nyo. Ado ngamin ti trabaho. Jakon masango dagiti masetas ko. Tabi si ak iti live selling ko. Uray dagiti sidlings alako. Awanan. Ay wun kay kayat kumanan kaanakan. Isurum laeng no anya ti aramidang. Mala, mabit lang nga rod, ante. Isalapay ko pa'y dagiti badome. Sumrak kayo latan, tagkapi kayo. Makapabisin mo, gayam di maturok. Ay nawaw. Nanang! Woo! Nanang! Ay, napay nga. Saan mo ito na sumumbat ni Nanang? Ah, tinasaya. Agdiretso ak iti kusina. Apay nga kastaw. Awan mo naluto ang makan. Nanang! Woo! Nanang! Sa dino tayan nyo ya! Apay mo tadi ka nagluto! Ha? Awan magayam ti chinilas na ti taon. At ang sama na panan na. Amangan ko na kung nakit-kita yung ni Nanang kaw, Nana Marta. Ay, jakam mo ah. Saan ka di nga imay dito balayaw? Awan mo't nga imay. Apay kaday. Awan mga minan ni balay tayo mariinga. Apay, di mo ka ba ilang ti agbyag nga awan ti tulong ni Nanang mo? Agsalsalud sudak laang nana. Iti kasta nga edad mo, kat kabailam kumamutan ti tumakder iti bukod mo asaka. Saan amabalin ani Nanang mo tinamnamaem? Nung nagagadalaan kinitatang iday, nagda kumamot tinalawa dagada. Hindi mayat ko ma, sana nga agrigat ita. Ay nawaw, huston Rico, di mo pabasulan dagiti dadakkel mo. No kayat mo arumang ay tibiyag mo, agtrabaho ka. Saan anasaya at apabasulom danan ang kantatang mo? Anya ti ekspektaram kat sadot kamot amay sa. At pakada akaw ay da kaanakan. Mangan kayo pa'y, ante. Saanan kaanakan. Nakababain mo kang ka. Ay nawaw, anya kumangay ti pagbainan nyo, ante. Mangan kay kit din, tapno day talaangan maturog ti aramiden nyo no agawid kayo. Saan ka di ana ibagayo kanyak nga awanin bagasyo? Awanan nga agpaysaw. Gumatangak kuma iti siya nga kilo di ta store. No siyak laang, ikanyo ni Rico iti pagnakman na, ante. Tapno saan amarwam day di atao. Ay win anya. Mangan kayon dito'y balay. Iti kasta, sursurwan na ti agdiskarte iti lamutin na no awanan ti iyawid yo.
Agapan nyo man ang nanang. Aping nga italahan nga nag-awid kayaw. Di talaeng. Ay nawaw. Sa dino adita. Awampay ko na yung agluto kayo. Magsakba pumanaw kayaw. Awang mo nga ron maisaang. Di yung padas, di mutang ditestaw. Ay nawaw, di dan agpautang, ta saan tayo akabaulan abayadan adagos. Kasano nga rodan dahin ta? No siya, maturog akon. Ay nawaw. Saan kayo amangan? Saan kayo mabisay? Nabanugak, kaya't kunti aginana. No kaya't mo timangan, agdiskarte ka mo. Ah, ay nawaw. Daak manayin ka anakan, anya ti ipaaramid mo kanyak. Resdeyo ita, Auntie Flora. Ay nawaw, pagtrabahon naklatan, tapno adamanan pakipanganak. Mangan kayo latta dito'y balay, Auntie. At damot na luto amakan. No kaya't yung tagbuya, iyon nyo latta day ta TV. Saanay, may mayat lata, ano ada ipaaramid mo? Agresday kayo mat, Auntie. At damot kwartayo kanyakit. Saan nyo pa'y mat asiningir titangdan nyo? Bay ampay laang di tata maornong. Ang mga no alaak makita ni Rico. Sigurado apagintirisan naman ang mumday di akasinsin mo. Sumrag kayo nga rodan, tamangan kayo, Auntie. Kalkalpas ko lang itay. Da kayo mat tanti makaamo nga aggao, iti kanan nyo. Nakita ka nagturong ni nanang diti balayaw kasinsin Aida. Wan, adda ni Auntie Flora dito'y. Apay ka di. Una, tadi na mo tan amo ti responsibilidad na di balay may. Ay nawang, anya a responsibilidad ti bagbagam mo. Di na mo tan pagan ano taglutaw. Na, agluto ka mat ngamin iti kanam. Awang mga rumay lutaw. Kasano mga mindananang kantatang. Awang may patawid daga kanyak. Ay sardangan nakman kasinsin. Saan aday tatawid ti sangkay bagam? Pundo man. Basulta na ng kantatang. Napay akastoy ti mapaspasamak ita. Basulta na apay nga agrikri ka ta. Nagta ko mamin patawid ta, di may ko ma. Talaga laang asadot ka. Iso nga aging ka itakot agrigrigat ka. Di mo pabasulan dagiti dadakkel mo. Ngamin, kabailang matagtrabaho. No kayat mo nga agprogreso ti biyag mo, aggagat ka. Ha? Agpada talaang nga awan tawid na. Ngam saan arason day tatapno agsadot-sadot ka. Ikarigatam ket diti agtrabaho, tapno rumang ay matibiyag mo. Amangan ko na kung ipaabang nyo di talon nyo, iji abagatan, Nana Marta. Apay ko ba? Kaya't ko mga abangan. Ay no kayat mo nga abangan, mabalin latamag. Ngam utangak pa ilang ti abang na. Awang pa yung kami pagbayan ka. Agbiro ak pa iti mabaling kong apagutangan. Ay wala, maawatak mo't kitday. Mala, umay kanto dito'y balay inton bigat. Taisoro ni Duming timulaam. Areglado na na. Agyaman ak launay. Nakasapsapa ka matriko kasinsin sa dino ti papanam. Agsibugak manan kasinsay. No kasta, minulaamon ti inabangam adagada na Marta. Wan, kasinsay. Naimbag man ta napanunot mo ti kasta. Kapilitan ata, umutan ti may saan. No da tayo nga awan tawid na. Talaga ang masapul nga agagat tayo. Saan aga po taawan impatawid dagiti dadakkel tayo ket agsadot-sadot tayo meten. Ti asenso tayo ket adda iti bukod tayo nga ima kasinsin. Anya dyan nalamag ko, pare Rico. Gatang kanumat ti daga ni Tata Leo, ijelaod. Un paray, No kasta, dakkel mo't tinaglakwa mi tinatang. saktulaan paray. Mayat na ita, pare. At least, saan kan nga agabang. At damat din mulaam. Turnong ko iti limataw, hindi gatang ko paray. Congrats, pare. Pudno dya kunada. Ora awan ti tawid mo. No nagagat ka, kan nadiskarte ka, dakkel ti tsansang agbaligi ka. Congrats kasinsin. Ha? Nadamag ko aginatang mo ti daga ni Tata Leo. Ha? Layjay ka day. Uwan kasinsay. Ginatang ka tapno ang daman mo, mula Una, tapno saan ka magastusan iti abang? Pudnulaw na itan ako ng kasinsay. Gastos mo lang, nagpaisaw mo abang ta ka na ayaw.
Una, uray awan impatawid ni Auntie Flora kan ka. At damatan bukod mo adaga. Talaga agagat ti kasapulan kasinsin. Kan, masapol analaing kang agplanaw. Una, masapul ang nalaing kamatlaang nga agplano tapno saan amasayang ti kwarta ang nagbanugam. Ay, nawaw! Di mo namnamaan ti ipatawid ti dadakkel mo. Agagat kakit di, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbag abigat mo, Jocelyn anak ko. Kastamot kada kayo nanang. Ni Eduardo? Nasya pa arimwar Mike, isupay kano ti mapasadaan na. Ay nawaw, kasla saan ang mabambanog nanang. Uwan ata kayat namat ti makaurnaw, tapno magatang na ti jeep nga arapaap na. Tapno saanan ang makibibiyahe laeng. Day tamot ti kanayon na nga ibaga kanyak nanang. Kaya't nakanumot ti maadaan iti bukod na ajip. Mayat nga ben no jeep yu ti ibiyahe na. At least saanan nga agbayad iti dakkel. Wan matket di Ay, nagbalon ka di nanang. Saan? Agawid inton alas 12, tadito'y amangal daw. O sige, agluto ak nga rod iti naimas apangaldawan tayo nanang. Baragsakan laki di dayjay no kwa. Deserve na tanagagat mo't nga agtrabaho nanang. Uwan nga raw, sapay la kumaa, takas jay akanayon. Narabyan ka mo't ita, Eduardo. Ando nga minti pasahero, boss. Kumusta kay? Adawat lang lapas sa daam? Ay, sungar nga yung mayak, boss. Irimit ko, tirumbang irimit ko kada kayo. Ay na, agyaman ak launa eh. Agyaman ak mo, boss. Ibiyahik man ang tijip yaw, untin bigat. Sige lang, awan ti parikot dita. Di mo lang liplipatan, ti kanain ko nga ibilin kan ka. Di ka madanagan, boss. Agan ang nada mo kiday. Masayat mo na basta. Di ka magyap-apa kadag iti pada ma driver, ha? Un, boss. Narigat ti makiap-apa. Amano niya pa iti papanan na. Isungarod ti uso ita. Nudagdo makit na pudot ti ulo dagiti drivers. Ay, mabiit man laang, Mari Jocelyn. Adda ka di ibaga Mari Angie. Salud-sudak ko man, wag bibiyahe pa'y nila kay mo, Mare. Wan Mari, agbibiyahe mat, apay ka di. Ay kwa, no kayat na, arkilaan mi kuma, Mare. Ay nawaw, sa dino ti papanan nyo ay Mari. Agbakasyon kayon samot. Ah? Ay, saan, Mare? Itulod na laang dagiti gamit ti kaanakak ije syudad. Asino aka anak ka Mari? Tingay professional aka anakak, Mare. Ije syudad nga minan nga agtrabaho. Ay, kunaklakit din no agbakasyon kayo mat Mari. Ah? Saan, Mare? Awan ti budget tayo para iti dayta. Kasaritak tungarod nila kay kunoan niya ti maibaga na Mari. Sige, kat itapay laang, agyaman akon, Mare. Tiksan nakto awan. Damagam matlaangan no mano ti arkilana tapno amume. Agpasada ka kadiinton bigat lakay. Un, bakit? Apay ka day? Kinasarita nak namin ni Mari Angie itay. Kahit, anya timbaganakin ka. Arkilaan da ka no ti jeep nga iman manehom. Sa dino ti papananda ya. Agbakasyon ka? Saan lakay?
Itulod na kano dagiti gamit ti kaanakan na ijay syudad. Ijay kano nga minan nga agtrabaho. Nakasta? At nabiro ka ni Janina kapag trabawan na ijay syudad? At dalakay, jaklaang nasaludsod no sa dino. Oh, anya ngay, mayat ka di? Mabalin mag. Masapa kumaatap no makapasada ako mga ilaan. O sige, i-text ko nga roden ni Mari Angie. Sayang, naabak malay. Sa cellphone mo ba Oh. dumugam si ka Eduardo? Ay, kunanan. Naabak kung kunampay. Asino tinaabak? Ha? Ay, awan din yan, ana. Ibagam ki din. Anya nga awan no adda nang ngikaw. Awan ko lalaro tayo. At alaboy-buyagan, naglablaban. Ta cellphone mo matan tinumdumugam dita. Imbis nga agpasada ka. Sino tinang ibaga sa alak agpasada ita ayang? Anyat oras yan anak ko. Naladawan day ta apa nagpasadam. Mabalin pa yan, nanang. Awan ti usto nga oras ti pa nagpasada niya. Da kayo hindi ba? Anya? Mapanak gumatang iti tuyo. Awan ka diti ipagatang iyo, nanang. Eduardo, No siya, awan ti ipagatang ko. Paludampay man ti number ko pa kahit. anya, Kasapulak ti load. Regular 100 lang. pangus usaram iti load aya. Basta kasapulak. Agawaam tanay. Ag-expire ang ti load ko. No, idi, kat okay lang kan ka nga uray awan load mo. Ita, kasla saan ka nga agbyag no awan load mo. Sa baling nga rod itan pa kahit. Agawaam kit diya tanay. Sayang ti oras. Jak amukan ka. Load la ka na yun, ti bagbagam. Ay nawaw, dahito lang tirimit mo, Eduardo. Un boss. Kurang dahito ya. Di talaan ngamin tinapasataak boss. Ay nawaw, apay dahito lang. Kat adumot ti pasahero ita. Pasensya ka yun boss. Traffic pa rin ngamin. Ay, sana siyak ti ulbudam ha. Udno ti ibang bagak boss. Makadlawa kun kan ka. Saan matakas ta sigod kat? No iti kat sakto lang ti mairim-rimit. Ita, kurangan. Maladla daw pa eh. Pasensya ka yun boss. Anyat mapaspasama ken kaya. Amangan mat no adda ti kalukwan nga aramidam dita. Wano? Adda ti paggasgastusa madyakan mo. Ah? Ay, awan boss. Di ka matanakan. Agpasadak man yung tunbikang. Parang dakdakil do ti mapasataak. Tapno makabayad akong kadakayaw. Naibusan ti bagas lakay. Anya ko may tanong na ibusay. Na, gumatang ka ah. Awan ti kwarta kita bakal. Anyat ko na, awan kwartam. Kat no inaldaw nga agpaspasada ka. Awan nga rin tinabati may. Kanayon laangan nga awan mabatbate. Imposible ka mat ah. Nakapsot ita bakal. Amok nga ulbud mo laang data. Pangip-ipanam iti kwarta maya. Awan nga rin bakal. Saan mo ka na ayon adakil ti mapasadak? Kan may isa. At dabaw dire nga pa'y bayadak. Addan samad sa bali a paggasgasto sam adimi amo kininanang. Ay nawaw. Nadalos ti unsinsya ko na lang arot eh. Di nakapagpanunutan iti dakais. Tawan dakais nga raramidag. Jak maawatan no apay akas jay anak yun nanang. Uray siya mga raw. Kasta unay ti ungit na idi napalabas nga aldaw. No anyamat nga tati mapaspasamak kan kwa na ah. Adaman siguro kalukwan nga aramidin na ditan. Ang anya ko maakalukwan nanang. Kita tunggal agawid dito'y balay, saanan ang maturog iti silidyaw. Maturog maten iti jeep, wano saan iti puunti kayaw. Ay wanan niya. Adalaki di limlimad na, wano saan, ada ti parikot na, iso akanayon anapudot ti ulo na. Kasano nga ta amaamuan tayo nanang? Maamuan tay tulat ta na anak ko, saan lang nga ita ti aldaw. At ang jikas mo di tamari andyan? Adamot pare, apay ka day. Agpakas inak ko ma. Mabalin met, ngamjak kayat ti utang ah. Ay nawa. 300 lang mag. Bayadak tumatla dagaws. Naurnungan ti utang yu kanyak pare. Ay nawa. Bayadak to ko na lang alutang ka. Ay nawaw, kaano nga rod? Jay dagdo mga utang yu, natawanan dagi jay.
Aging ga ita, di yu pa'y binayadan. Ay nawaw, anya ka lagi di mo time. Para 300 lang, imot mo bay. Pangus-usaram ngamin aya iti Gcash pare. Agpaspasada ka mat. Apay nga umutang ka pa'y laang. Wano? Agsugsugal ka matan. No di mo kaya di salaan. Sige lang, ayat at store na. Imay mat nilakay mo dito store itay, mare. Anya ti inaramid na dito'y mare. Agpa-cash in ko makano, mare. Anya? Idi saan ko api na utangan? Ay na, kasta unay ti unget na kanyak. Ay na mare, oray ijay balay. Inal daw anapudot ti ulo na. Di minto pa'y amukin ni nanang noan niya ti makagapo. Ay na, nakabutbutang ti kasta, mare. Hey, jak amo noan niya ti mapaspasamak iti asawak mare. Ay sos, amangan mo't no naadik iti online sugal kat saan yung nga amo, mare. Nalaing mo ngamin nga agilimad da di a tao. Di mi amukin ni nanang no online sugal nga ta, wenno babae kit di ti makagapo. Ay na, mare, agimbistiga kayon. Saanan anormal ti kastang aramidan na. Naku nampay mare, nangato ti arapaap na ide. Kayat na ti gumatang iti jeep, tapno saanan ang makiboundary. Ngam kastoy matan ti mapaspasamak. Agpudno ka man kanya. Anya ti pudnok, boss. Pudno ka di tinadamag ko. Anaadik ka iti online casino. Ay nawaw, sino tinangidanon ka ta kayo, boss? Nagitipada mo driver ah. Ha? Ay, kuha ngamin, boss. Ibagam ti pudno kanyak. Agsugsugal ka kading. Uwan, boss. Isumot lagayam ah. Isu nga awan ti mairimit mo kanyak. Ta isugsugal mo matgayang ti mapaspasadaam. Nailaw anak laang, boss. Iti panagkunam kadikit na saya ti kastangar aramidam. Ha? Ikanak kumapay ti may sagundaway, boss. Tapno mabayadak dagiti utang ko katakayaw. Agtugaw ka pa Romel. Agyaman aklaunay na na. Anya nga minan, tay ko nam nga ibagam. Maipapang gini Eduardo nga anak yaw nana. Ay nawaw, apay ni Eduardo. Anya tinapasamak iti anak ko. Naadikan iti online casino di anak yaw. Anya, Isu nga awan ti mairimrimit na kanyak. Tamaab-abak iti sugal. pudno ka diti ibagbagam. Wala na. Inal daw nga agbiyahe. Ngam ipapaabak na iti sugal ti mapaspasadahan na. No daduma, isupay tinapudot ti ulo na. Day taasugal ti mang dadaal iti biyag mo, Eduardo. Sugal ba't nga ibagbagayon, anak? Di ka man agin didi ambo dita. Ay nawaw, di kayo maawatan. Kinasarita na ti akin kuko iti jeep nga iman manihaw. Anya? Naibaga na ti maipapan iti panagsugsugal mo. Apa nagpulong pa lang ka na kayo? Kunak man no agurnong katap no makagatang ka mo iti jeep mo. Umot ngamin. Apay nga raw akasta ti araramidam. Apay nga isugsugal mo ti mapaspasadaam. Kasta ka day ti agurnong asang kaibagam iday. Hello, boss. Sa tinuntayan mo ita? Agpasada kita, boss. Saanan? Ay nawaw, apay mo't, boss. Sayang mo ti mapasada ko, ma. Isublim ti jeep dito pala itabot lang. Nay, apay nga boss. Isublim ti jeep. Tagur urayin ti driver amang ipasada. Di mo't imbagak ka na kayo nga agpasada ak, boss. Saanan? At dati sa balik nga interesado amang ibiyahe ti jeep. Iso akas na ko nakitayan, itulod mo dito balay. Kasano ang mutangay? Diyak kaya tulpo da kasken ka. Amangan lumaabak ka iti kasusugal mo. Kat mairaman pa iti jeep ko. Narigatan. Anya? Anya ngay ita. Awanay. Insubli kong ti Jay. Tay sumot ti bilin ni boss. Ali sugal pa more. Ay, bakit? Tawanin ti pagtrabawak. No apay ngamin ang makisugsugal ka pa'y laang. Anya ngay ita. Saan ka pa'y anakagatang iti jeep mo? Ngum kas namutan tinapasama. Ayun gayam. Binayadam ka di ti utang mo kin ni Mari Anje. Saan pa'y bakay? Ay awan nga rodin na. Naurnungan ti utang mo. Agsaludsod ka man karagiti among bakay. Ang mga no adda jeep da mabaling ko may pasada. Awan ti jeep dagijay. Sinayang munto mo ngamin ti oportunidad. Day ta asugal ti mangilumlum kan ka iti utang. Day ta asugal ti mang dadael iti biyag mo, Eduardo.
Saan mo't gaya man nga agbibiyahe nila kay mo, Mari Jocelyn? Limabas ti jeep asigod nga ipaspasada na, kat sabali mo't ti driver. Awanin amare, sinublaten ti sabali. Ay, sayang mo't, Mare. Talaga asayang mare. Ngam awanin maaramidan, tabasol mo ngamin ni Eduardo. Ay, una yun day taasugal. Wan nga rod mare. Adumot din abiyag kan pamilya ti dinadaal day taasugal. Ngam no apay anatangkan ti ulo ti daduma. Di na pa'y gayam na bayadan ti utang na dito istor ko, Mare. Ala mare, bayam, ibagak to abayadan na. Daklagit di manusan ti kastoy nanang. Mas lamabagtita kamang pampanunot iti mapaspasamak kanyak. Di agbiro ka iti pakitagdanam. Parikot ayaday ta. Awan man nga ron amok nanang. O sa anak ko mga min anailawan iti sugal. Amangan no nakaurno nga mutain. Kan ada kumamutin ati jeep mo ita. Awan nga ron nanang. Ay, pagbababuyak tinaramit ka. Talaga ang maudi ti babaway. Kaslak mabagtay nanang. Nalpasan, di mo mutin maisubli ti napalabas. Ay, dak amaw nanang. Ti kasayaatan laengan nga aramidem ita ket agbiro ka iti pagtrabahwam. Ken isardeng mo ti panagsugsugal mo no kayat mo pay ama urnos ti biag mo. Ay, nawaw! Awan tinasayaat nga ipaay ti sugal iti biag tayo. Isu ano na igumon ka iti sugal, itapay laeng liklikamon. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.